e atunga. Mai lo fionga. Jangan. Te leina whaonga ia masini whaona ponei e whai ei whaonga paa nei ia walo na winga a toi whaonga toi maa ma toi pua ma toi whawhau ko ia mai maa iasola e whatino ai e ata tau mawhai e tuli lava ia le pausanga mai ana mua ia lona winga e umalmasina le nei te tai leo tasi lua tolu ba ia Pa, 5, 6, 7, 8 Valu e valu va aia o mona kausia I totonu o le tolu aso o le Poloketi le ana amata mai le stofi ana nafi ia e taon fa uma le so e o tulana nei le fia lo o te ala titi se fulu le tai au le stona I nei Poutasi Mako country le o Poutasi Ia taulana o tane la fiafi ia ua pipi uma ia ama o vaa tofu le vaa malona foe lala aulen kai foe le ali la palang e ka ela kai au foe nga foe la wali ila kai le kali a ka elo a aulo nenga le ai kama Falealili Hola me sala ang kaki ay lalo. Aquí Empayang ka pasao Aquí lao empayang ka pasao o po lao le tai le ba. Aquí empayang ka pasao. Tolu pepa. Tolu ia au tupunga. Tolu au tupunga ese lea ono I ese vaenga le taua mai on tusola. O vaala lai on tusola ese mai I va Samoa Paopao Samoa ia le tatia mai wo. Va Samoa Vaaalo Samoa ia le te taua ia na wa te le kusili la vaenga le pula la ko ka ia I tai. Vaaalo Samoa ia pu oso e fai fapulo I lunga I luma matua le tauta. E le pu oso I luma matua ku ia I lalo le kaunga le kaukai kongi e le ola kongi e me whangoka I lalo po luma a maua leia ia e kongi ko ia I lalo pu oso na awangi I la inga le la Vaaalo Samoa ia popoto tatou tautai e so la e ese mai lai le vaalea ta ilo na wala mai au ia o ta o le vaani we o le Paopao ia e la inga fa solo a koi ai maua awa e open le inyo na pu oso pai o le mea le fai I la vaenga lea o le tau fai le pasila e tonga piti ai le pu lea e au ngā foi le e te lele au ngā e foi le au ngā E foi le nga o le mesela e mawai o le pula e pu ai le vaa. E tilo fo iai ia le autofunga ma le vaenga la I tili a pe fa pe fea ona toi tonga fiti. Fa pe fea ona toi kava.
le taele ke mo ke Vaaalo ia se le koi o so ona choi ma so ona fa manifi lalo i le pito i lalo le bao la wa fu el manifi la ai ato tanga ila el manifi la le ke vai nge ai pe sentimita e senki mikal mangi fingi o mo kwa over mangifi ai la wa ai personally wa over mangi apa pe e afa ingi si le mafia fio lalo ka elo le va e manga ia ele ongo pu pe asa salo le amu al mangifila ia lalo ole va ale la nga la kwa so ale amu ku nga ele pu malano e mangifila le tata wa chilo tene so le ala e tau ta tule fasila au le e ave e tonga fiti ai e ave fai ele fono ia ona fai no le fono ai te tau foi ona ia i se ke lu e ke lu ai pe ona mo ia ale fai mai la so ole a fa nga ke lu fa ona pone ia le ia se si ke lu si dia fa malo si lo nga epoxilo so ole autofunga la le a Poutasi Falealili ese mai o le vanga lai o Leilua la Leilua lai o sa kele la sa chele lai fa men la to va ai o la lo ai ngola au ya o kalie ole futu ole masame ole futu ole niu ole pomuli ai ole la aula lea la lengo la aula ali lea ai o pole li leang ke le lo lengo la aula le ai ole fuku lea yo po ke ngo po Falealili a ke le lo lengo la au ngai lu mo oi la lengo la au ngai musule ni e ka lengo la au le fa mai sol polo akamu wow ia nga pai mai oi isi ku awa elang mu lo ngua la po to pote se me o vai o caqui aí voilà olha lá tonga fite ia le tae ole amali ali kavika olha me con pique le kae ole ama fa pen con fiki kae ole ama e fa che lu malo e mana ia le asol nei o le aso tonai ele se me opisi ka maiti ngai ele mai ka maiki e ko ile au mai fa mata ile fa sanga va wa le au tonu le vole na o le Poloketi le por kalame le lo fa ye nei le art center le akongwa kangolola oenga le tole tamaneni la nega ke lo le ngola ya vai fa mai cao le ngola ole e over like ki le muso fa cao le ngola mai ya nga
Ela au tonu ala lea, ala na kua lea. Lele. Ia maulunga, ia ngā. Le saka umake ngele kua. Ale kua lea. Aka mai la ia ngā, la ia leo oe ngai maka mai lunga. Ai le ka umai kuna le ngon la au le oe ia. Para ngai ngoa ngai o isingu uleng o kango ka ua. Ia. Ai. Yo le si koi au tufunga le a Poutasi na pa. Ya wo fe man sa peli o pikola. Vai desse fone. Quao nga ole se sela e mawai ole o rila. Ko ilalo le ile pito ilalo le ta ele ole va. Maku. To la lau kam kai e toi fai se kono. E nga ko e ilo ai se fai le kono. Ai ole. Ai vai mai ma fi ole pito le o telefono. Anga i. Sau i le mele ele kolea. Ma fi kele mele ma fi ole ta ele ole va ala ia i ole va. Kiki fo, mo foi. Ono ringo. An wa ka ule amutu. Wa pu. Ai le pengo fie na fo ngale le. Le ko. Ka ma fo ai le duai. E nga pa o ta tangata. Ya. Ile tau ngale wa ese na. Ese na ngale e pua. Ya, nata te vai tu. Na lone lo funga fo e tango ilalo ma tu ia ai tango ilalo ma ele pe palangi a mai le ale plan o umana yai o sa le computer sketch fo we o le tali ni me na vale e uma sa tu tango ilalo fio ia let sa no ni o mau le ta ona o Mang pingi fia. Ala tu le leile tsa no le. Ala tu e fono. O si tu le leile wa ta tu ne le mo ta tu te si le sila foi mal le. Café na fono. Masanya yo la dit. E mo le pakke tung ia mil ia no ben al fono le. No mo o le si foi la ala mai tonu e so o ai. La tau fa mani file polo kala au e vai tonu fa ele fono. E lo ai la wali ila po fa po tonu tu ia fono. O nga ba ala ma to mai na. Ma sali o ina ta mai ilu. E ta te va ai le. Ka po pu ai e tu funga ina ma ta ina pa mai tau sanga tele a. Ya pa le o to la langa. E tu va ai ta tu le ta ina pa pa ma ja. Nga tale vai Paopao te me foi tu ma foi Poutasi. Na Vaaalo papa. Ai sila nei le wai i tanga ai foi oi tanga tai e fa wa e matu ai ta u. Olo no ai na to Poutasi an si tama matu lai ona o. Melesea. Na melesea la choma pitola. Le tau e fai vol tapu e ngam paton pasino sino. O le tu fai bala. Yang na. Le e o na no ia o le si le na no Malaysia. Tol stu tau sanga o na la yo bilan. Ya, ya la le o to foi mai. Esa o. Ele me o la na ba ai, ma le falong. Asa mai na tu ai le fai ai. Il tai le la o to yo le ko pu. Ai ta le ba am tu lang A fai na mau sa no e va ai ele ia no New Zealand. Pe foi o le no foi na ia no New Zealand. Ai te no fai ana e mana tua i lo ma Paopao ko linga o le ba sa mo. Ia sa mo. A tanga ai koi lai.
Pasamo Alex. Kau kau. Le ai ka. Le Vaaalo. I o Yamato. Ata o le Vani we le Vaaalo. Le Vaaalo le. Le Vaaalo le fai le tau o le Paopao. Ai o le Vaaalo. Ai o le Vaaalo. E le tau o le Vaaalo Samoa. Ia no ke whakoi. E ata mamai tatou tupunga Samoa, ma tupunga tāwaa, ma tangata Samoa i ata tau la. Awa e whai o na ana. Ana e te vai wasa e le Vaaalo tama. Na kāla mai lo pamalonga wa. Ai no kua lua la. E iai ana I luma matua. E mai lato ina. Awa lewa na mato whaatalitali. Male ola, male. Ale alu ia maleola. E o atu mātou maleola. O lewa na mato whaatalitali atu I uta. Mani tipo ti koko. Maleola. O le ofu mango. Saulola ia mai. Al sawa. Koso le waa mai lunga I leo tutu. Ia. Ka akia I ngā. E savani mai loa I lalo fau po lalo futu. Ia. Fa mafanafana la na koko la e mafanafana le sa fifi a kule solo. Sauloa inu lang koko. Amai ia. Olongi seo e mai ia. Ia. O nā lola I o tangata o mātou maleola. Fue mai lai lalo o pu oso ia. E fue lei o lai au tafa pu oso ia. Leilua. Ia ta o ana po pu oso. Ia. E fue mai lai lalo ana ia. Ia. Asi sila po yai vani we. Ia tailo yai Leilua po la sau sila fia yai. Na ta ola mai a. Tailo le Paopao. O le tugula. O le soatau. Patele le petrolima petrolio. Ai era mai vani we a. Awa toe matuane. Ota matuane. Matuane mafau. Ona o le tele o ni we na no fo nei le ai o ni we. Pero disi na vai nga le pe. Na mai foi la to. Mai foi ta ai nga la to. Ai wa matua le o tanga te ai nga va ni we. Se le yo. O ta le no le mali nga va le ele o jao. Ele o jao. Mali ia. Tu sa lawa fitu I va ala e tonu la tu mai o. Ala le fa fly wood le mani. Tu sa la moka ko sa o alfa ona pu nei. Mangai. Ai mai mau panga fa Paopao le wa nga wala ia fa le design le pe. Ia la nga fa o sa o mai ai luma pe. Ia mata vela le se senga le dua me se foi le mai mo. Wa mai la papa play du uma. Na mai fa pi to fa manifi tele teu. Ale se senga la mata to ka vani we male Paopao. E mai la au. Na ili ala e fa la dit. Ai talo. Au Vaaalo le fa ngal plywood. E mai o mana kipi le plywood. Ele to tau pel le fatina tatu. Mai la le Vaaalo le si Vaaalo sa fa mai la to mai tai le. O le si la au dia. Le si la au le tai le Paopao. O le tamalingi o fa tu yai o ya to tangalo. O la au. E fa mai. O yo ole au fa au la lo ton wal tai le fa mangi ya. O le kau konga pipi po le kae o le ama. Le ama? E kae po le ama. Le lau papala ko. Ai o. Lau papanga mai e fongo i le fongo le. Ya, pai ka ko malolonga nei taimi. Ya, toi tuli tau toi la ia le. Pe o ke me fai ele e fongo ele mama o le va. Ai fa tai la ka ka si mai. Paopao le ko uma. Malo.
Na le ngol la au le pa ma wai le amanga I le o le kui. Ona la au ngai lunga ar kui. Ola lo ngai ngo. Le ai, ola le ngol la au ngai le yato. Le yato, o le tui. Ya, o le ngi afa. Ko ulu umangi ule afa. Hey. O le ngofoa. Foi, e lua foi a kasingo foa. Foi a kwa foi penga. Pangal lu pra foi sa fiel lu e pangal lu. Mai a sa e foi le va café les foi a la ka u pele si les foi a. O soi mar sapelo. Va ala le lenga fai longa. Ona fono. Ma ngai le mau o se. Toi o fo. Kulo. Ya, para waktu Paopao Falealili. Ai ma butuko. Sa inyo naman, isibaan. Paopao. Malo. Ya na, polinga na lewa ngai kini ko alo val au musiva nga ko fella ko me kasane le. Ya, ye tan turunga yo la yo patau. Leo la paisina pa ma botino. Ya na wale ma foi aso pa amnasi. Le va agua troi ma pa lo ya pito man ta to mano nei. Ya, yo la ta pena que ta to ta watana que pa ko sino toma. Yang kita awal-awal satu putra yang mengenai Vaaalo. Ya. So, aliwa ke fasi sila ni ayal au kamuka ale au ale au kifunga. Se ave ia va ale na fau. E toi fang wai ia tomai ma fa ava wai pea ona ia ile amana ia malealo ia o tatou tangata o tūmanga ele faunga o va. Ia nga. Mana tua o faunga va o le va ai ave le sami e fai ai le faiva. Le tele o upo tatou ngangana. Le o ai le tatou ngangana. E afua mai va. E afua mai va ange. Afua mai whatamasali inga. Afua mai I tulinga atu. E afua mai I lepanga malie. E afua mai I le o folaulau. I le ngatai fale. I le alo o tuato le a. O le tele o tatou ngana. Ma muanga ngana ma upu. O le tatou ngana. E afua mai I folaunga. E afua mai I le faunga o le vaa. Le faunga o le fale. Ia lea.
O le tātou āmana ia ma whaatawa o le tātou ngana tū māngai whanua. Ia lea, ma fua ngana o le toe whaola o lai, o le whausanga o wa, ma le toe whauina o wa. Yeah, so we came over here and we started building the canoe in Leilua. Then we built them here. We were building them in the village here at Poutasi. And then we went to up to Waiwam and started teaching canoe building there for the young people in Waiwam. But they also wanted to know if we could finish one of their boys had married an American girl, and he was a builder, and he got married and went to America. So my builder friends helped him put a roof on the house, and the boys there decided that because we were teaching them as we built there, they wanted us to come back and do a construction school. So we've been teaching construction there for about 10 years, and we do some canoes, some construction. And then a while ago, Joe, I'm not sure about the pronunciation. Is it Tutangiroa? Joe, okay. So Joe asked us to come and be a part of this, to teach the construction of this plywood canoe, because what's happening with these canoes is the traditional one, the tree will, the rock, they don't last a long time. So these ones, the canoe over there, the pink one, so the pink canoe, The pink? Yeah. the pink canoe, and the one over here, that black one and the white, they are something like about 10 years old, and they're still good. And that's made of plywood. It's made of plywood, but it's made of construction ply, treated, H3. Marine plywood. No, not marine plywood. Because if it's marine ply, you'll know the termites, the bug, eats the wood. You know how the wood gets eaten Yes. in the bench in the house? Yeah. Well, that plywood is not. We built some out of it, and the boats were broken in 2 years. So this is called a construction plywood. Construction plywood. Does it delaminate? No, It doesn't delaminate? no. Is it made of particles of the wood? No, it's No, pine what wood, is it? but it's treated. It's the same as the decking wood that you build on the house. So it's a solid wood itself. No, it's plywood. It's still layers. So See, it's still laminated. Oh. just laminated. It's just normal, it is normal plywood, but the wood is actually treated. The marine ply has not got any treatment. So we've been coming back for 15 years now, I think, and this is my 20th trip. So that's my story. And it just keeps going. Also, the Ramp Up Ministries Trust. The ramp up thing came from we decided to. A lady said to me in our church, she said, "Where's the money coming from?" And she used to be the deputy mayor of Christchurch. And she said, "Where's the money coming from?" And I said, "My credit card to do the flights, because we've done 20 flights." And she said, "That's silly." Yeah. She said, "That's silly." So she said, "You need to set up a charitable trust." So she helped us build a trust, and then the name. You want me to tell you about the name? Yes. So the name came from a man. A man was talking in church about a person walking past every day when he went to work. He walked past a lake, a pond in the park, and there was hedgehogs. You know the little hedgehog with the prickles? Yeah. Would fall in the water and would swim and drown. So what he did was he put a board into the water. And the things would walk up the board and get out. And so this is our motto. Working to better people's lives. Yep. And so our whole thing about teaching is so that it's not for us to come and do, but it's for us to come and teach. So that the young boys here
they're learning how to do it. And then when we go away, they carry on the work. And that's the whole philosophy, just to help. That's our heart. Yeah. You have to try. Beautiful. Thank you. That's my heart. But we do find it hard with the heat. Yes, the sun. I know. I can imagine. And the mosquito. But I'm glad you're not working with what do you call that material that it's very sticky and stingy and it calls for fiberglass. I'm glad you're not working with fiberglass. Okay. Is that fiberglass? Yeah. Oh no, bad. No, I know. Go imagine. And this doesn't need fiberglass. We just paint these. Yeah. Some people say put fiberglass and don't need it. Yeah. They've lasted 10 years and they're still going. Yeah. They don't always get painted as much as they could. I mean, probably every 3 years people should put some paint. But sometimes they don't. But they still last. So that we'll put it in the water today with no paint. And that could last like that with no paint. But it won't look good. You know, and it's better, I mean, that's pretty. But I'm not, Beautiful. we just paint it. But, So that's my story. So, thank you so much. Happy Samoa. So, after this project, where next? What are you going to do next? my wife and I have retired and we live in a caravan and we've got a truck and a caravan and we live on the road in New Zealand and we go back and see our children and we park at their house and then we go away and we go to churches, do things. My wife and I both run. Running, and so we go all sorts of places, and how old are you? And if there's a disaster, we go and help or whatever. So, how old are you too, if I may ask? Sorry? How old are you, if I may ask? Christmas time, I'll be 70. 70. Congratulations. 70. So hope to see you again before you turn 70. Hey? So hope to see you before the 70. No, it won't be. It'll be next year. My wife wants me home till Easter time, and then I'm allowed to go again. Beautiful. Thank you very much, Scott. Grandkids and all that to see. Okay. Bless you. Stop the sight. Ke vai e lua ko inga design o va ai fau ni pe ole va fa ona pone le nga lu ai ali ka lang ni pe na sa no am ta no me ye ka lang ni sila le ele fa to o mai le sa mo ko ti sia fa mas mo nga na sa mo dai ke ni le tsunami le ana ngo ai ye ni Poutasi Falealili o mai ai mai so ani ama tayo na fau ia pale ko ia to sa ni ko fale ia ole fauna la le o va ele o mi va mo ko ia va pai ale pai mai tala no mai ile fai ngo fie ko ia le fai ngo va ai ole sire ai kia ngai no le ka pu dalo la au pa kama ia la au tu ilalo kele nga dua ngai adu ai e fai ai te kai ole plywood le construction plywood ele ai ni ane ole ane ele ai nyangi eno fai o nga sekulu pe silia ko kausanga ole le ya ina uma paulo ma uma fai ya lo ngama wa kawanga ele ama ako so afi o wa so kele le pefure i na wo ki uma mai o ya ole tuli lo ina nei ole Poloketi le fai nei Poutasi Falealili pe fai nga aki mai lo la a na kwa e maua mai nka ko ia mai tai au ta se fuvu ka ko i dai ko fili la au ole toe pausia ina lo ma fa mai mole
Ano wakain po. Senele kami. Ano po. Lame ngay ka. Ngufo ah. Malo. Mangaya. Seki. Falealili. Vaaalo aliasa mawole Paopao di nga fongo may fongo leleya fongo may kong fongo ako mesi pasila
Ia, o le taununga nā rewa nei ia, o le laasanga le ngā rewa i mo taimina. E te tau ona o koe le fiafi tāpuni ai le Poloketi nei tolu asa po tokalame tolu asa le olo o kaya nei. Pausia, po le toe le langa ai, po le toe o ina o pautanga o Vaaalo, Paopao. E tau ngā nei la fiafi, tofu ma le ama, e tofu ma le foe, o iei no poa, a mai se o Paopao ia. Ia, si paa kātuna i le nei tai. E whaikanga me o le sa, ka penga le sa, penga ko ngā ai, ka penga la blau loku, wale a uli mo kai au, ka mi koe ngai masanga ia i asola i asto nai, i le vevela o le la, o lai wa au mai kanga me a sa sa, la wa asa male a uli vola i o iku, asa iku o le a uli malala, ta pena ile sa, po tue mantua o manania, ona le ngai o inga ne alo pai e taimi le nai, o tū manga, nia le ngatal na o te, Paopao i o le vaai malama Paopao i tu wā i le taimi pao ngā ai ia Vaaalo o mantua i po ia le Leilua actually i le Leilua ngaoi pena avesesi ia le Paopao ia e a whai se lau tau unanga sa whai po i le Paopao le Vaatele po i le Vaapolawa sa mo le ngawolofa sa iai lo la tau Vaaalo ta wha mea lofa po iai. Sa iai lo la tau Vaaalo ta wha ngā, nai lo le wha ngā le Paopao. Alu lea. Ia, ho le lopo wheo awe iai le Vaaalo wa sa teu le upale le Vaa sa whai mau la tau Vaa. E o a ikan ta whanga me kau le Vaa. E malolo kai ni sau tuai. Awe ai ma. Tau tua ko i vai malima au o nganga le amatanga mai ngama kau sa ili mai ngau au Vaa male kole ninga ka mai ki mole ngau wawaka awaku ka apo i lola i ma awaku i malako Vaa whaapea ole Vaa sa wha mea alo ka mai ko i kai ni ko o isi whau ngā Vaa whaapea sa whai mua i kai lola ia ole au whaile ala utala Ole lopo fio i lato Vaa le nā, whao ngā lo le Vaa whao. Ole Vaa fōu wā e denge fōu la. Awa ngā ia, awe tangata. Ole lope o mamulu, takala, mamulu, pe ole mea o te whea, pe ole mea nā roa tulawa sisi takala mai le Vaa. I nei sa moa. Lono winga, mina mia fōu ntu e wasi se lato Vaa whaapea. E watu wheo ai mai le Vaa ngā i utang tā whanga. Le kamane le sia. Koe le sia fai na yo si o manga. Pe a ola sia. Pe a fai le aki suau. Ai ole tenge le nga le Paopao le ma fai ole ngolo. Le Paopao se ta ala mingi la kama i tenge le nga ye. E alo. Ta fai fo e alo. Ya, kamu tak boleh yang naik cai ni, mai pakai ale, tapi mai malu tu kuah molesi sangat potele, wah mai hawa, alo kasi, ni like titi, now malo lava, yo alo kasi, yo kau kene pia ia ama, mangupua Vaa ya tolak lesi lasanga.
Whakasolo ngā unga wā. Ia. Siwa a whore ngā kaumua muku le. Whaale whai i le construction plywood. Lau papapalangi. Hoi ia. Le nai ka whakongongu le whainga o amau le. Ana le waale. Paopao. Paopao le wa uma. Malo. Nale ngon la au le pa ma wai le ama nga i le o le kui. Ona la au ngai lunga ar kui. Ola lo ngai ngo. Le ai, ola le ngo la au ngai le yato. Le yato, o le tui. Ya, o le ngi afa. Ko ulu mangi ule afa. Hey. O le ngofoa. Foi. E lua foi a kasingo foa. Foi a kwa foi venga. Pangal lu pe foi sa fiel lu e pangal lu. Mai a. A sa e foi le va café les foi a la ka u pele si les foi a. O soi mar sapelo. Va ala le lenga fai longa. Ona fono. Ma ngai le mau o se. Toi o ai fo. Ah, no voy a ni. Kai. Ya. Aku ya ke pangai na. Kai ya kai mau ya kita ni ko. Aku lang alua pe dua wat. Paru kui mayo kui on. Kulo. Ya, para waktu Paopao ni. Ai ma betul. So ini la manga. Isi ba ala. Isi Paopao le. Malo. Ya na, folinga na le wai kini ko alo wala au masiva nga ko fella ko me kasane le. Ya, ye kan turun ayo lagi patau. Leo la página para Marotino. Ya la wale ma foi aso pa amnasi. Le va agua toi ma Paopao ya que man tato humano nei. Ya, yo la tapena que tato tamatana que sai por cima toma. Yang kita awal ni satu putra ni punya mana Paopao. Ya. So ali wa ke fasi sila ni ay la kamu ka ali au kifunga. Si ave ia va ale na fau. E toi fang wai ia tomai ma fa ava wai pea ona ia ile amana ia male alo ia o tatou tangata o tūmanga ele whaunga o wa. Ia ngā. Mana tua o whaunga wa o le wa ai awe le sami e whai ai le whaiwa. Le tele o upo tatou ngangana. Le o ai le tatou ngangana. E a fua mai wa. E a fua mai wa ange.
Afua mai whaitamasaliinga. Afua mai I tulinga atu. E afua mai I lepa ngā malie. E afua mai I leo e wholaulau. I le ngā taifale. I le alo po tuato le a. O le tele o le tatou ngana, ma moanga ngana, ma upu o le tatou ngana. E afua mai I wholaunga, e afua mai I le whaunga o le waa, le whaunga o le whale. Ia lea. O le tatou amana ia ma whaatawa o le tatou ngana tū maanga I whanua. Ia lea. Ma fua ngana o le toe whaola o lai, o le whausanga o waa, ma le toe whauwina o waa. Iai ia tatou tanga Paopao te matimati o te timata o te whamanatu. Tā rini pui e pēo no amo watu. Ai mwana sino fia ele, pai o le ainga matua whaiwa ma le au ainga o le au funga tā waa o le aso. Leu tau sinsila mai iai. Wa atoa iai le fitu skulu ma le iwa o tau sanga o le soifuanga o le sunga o le tuatangaroa. Ia o lea wa tā penaina ai ele. Ako piriti. Ia mai palitua ia tani e uia ina au mau ia tunu e mamau ia alo tangi mai lunga o telefoni e alo lofa al piriti ia pamanatu le aso soifu o sunga tuatanga loa ili aso atase e momo ngā lofa ia manatu o le vaa mua o atae au le alele mai e pamanuia lo aso soifua ia o lea e mala awa tua le sunga tuatanga loa e susu mai lumanei ia ao leo la tatou langi ina le peso le aso whanau ino na whapeo tania ma lona whaasamoa e peo le matani ai ia o na tutu ina loa leo le moli ia ae feula le sunga tuatanga loa ia ukulele Matuaina, RC, Ose, Vai, Amaro Patai, Lagona, Falealili, Leilua, Ia Simanatue. Matuaina, RC, Leilua, Patai. Tufi, Vaaalo. Le lo plazo trabajo. La idea dice, si te me sigue por la feminina, para una cosa so para otras. El samo, lo mitiga y papel. Ya ada wabunga da soro ke patai mo to uma ainga funga ya me se foi de me tu foi vo ainga pa bo fatai pa pepe ta poin o ainga mo ta tu kanalo ya ni mo mo de tua mo fo mai te manis le ngati ya ja la tatou uma le o tatou moli mawina nei a moi tatou moli mawina whaatasi a sai mo tō uma awai mai ma pāmalasi mai ma
le o tātou atasi ni pula whaptai mo le keke ia le o tā pāle le o kulele pe o mai la o tā ina ea ole o pese as whanau e ana to tato pese whaptasi Ya, leo la taita tu sunga tu atanga loe pese pa mo mo fa pertania ya so oile mal fa samoa a fai foi lo saina ya fa lo tolu mal fa saina la ngole la saina ne Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Manuela was a whanau, Manuela was a whanau, Manuela was a whanau. Tuatangaloa. Manuela lea tua. Ya, men wha Manuela te te, le lava na se lua, tasi mo lea tua o ia e ana, no wha malolonga, sunga tuatangaloa. O ia foi lona alofa ma lona ngalele o ia whapopo ai le tausanga e tasi le waulia ai le fitu skul mo le iwa o lona soifua le so hip hip Pamanuia se tasi mo tātou uma ua poto poto le nei aso tātou moli mawino fo le nei wha moe moe tā ua hip hip tasi mo keke hip hip ia mala awa tulo e lausunga ia e su mai se i whiulaina lei Keke ia pe amai a ia fai tau ton. Ia tasi lua tolu. Ia pante te papat. Amarie matai vai, watasi lava oe, ilo nei fa moe moe. Wafavetai, Amarie matai vai, watasi lava oe, ilo nei fa Biti magie. Ia tu mes pat tele namole. Ia mana tu leo a o atu lisi vai ngalo lua e tali mau mai peina ia la ngai ao na o tatou kofo ina po ile keke o tapena ina ia wale aso soifu o sunga to tangaloa o le nei keke mo silafia o le taunu wale o le va ai Falealili ia e tapena mamau ina mai lava ia o te roa e faletua ia e le tatou kofo lo na ina i tonu ia meo sukalaki fapitoa ia e au ngamo o tatou soifu malolo ina Drop.